Ndlovu TV siyanibingelela uhleli nomboniseni Ndlovu your TV host uhlelo lwezomnotho lapho sikhuluma khona ngezokonga kwinhlelo zeyonganathi la sinenhlelo zokonga ezi3 kuhlelo lweyonganathi investment asihambisane stokvel. Kule stokvela sinenhlelo ezintathu, ama-portfolio amathathu. Kune portfolio ye 6 months, kube ne portfolio ye 12 months, mase kuba ne portfolio ye rotational stokvel. Kulezi stokvela ke ku rotational stokvel ila uhlelo khona uyabhalisa ohlelweni kwi rotational stokvel. Masubhalisile asithi ungene nge110 rand, then uya recruit abantu abayi10 nabo abazongena ngemali engu110 rand. Maso recruitile abantu abayi10, then wena as i-portfolio holder uyabuyelwa imali eyi1000 rand ohlelweni. Uma ungene nge550 uphinda recruit abantu abayi10, kulabantu abayi10 wena as i-portfolio holder ubuyelwa i5000 rand. Uma ungene ohlelweni nge11000 rand uya recruit abantu abayi10 nabo bangene ohlelweni nge11000 rand. Uma sekubengenile then wena as i-portfolio holder uyabuyelwa imali isamba esingu100,000 rand uma abantu abayi10 bonke sebengenile ohlelweni. Cabanga ngesizukulwane isiqubulo sethu esinaso, ibhalisa sikusize ukhulise imali yakho, ukhulise umnotho. Yonganathi investment kuyinhlelo zakho. Siyabonga.